Meto nga surpresang drug test sing penimuna ng Police Regional Office 3 at penimuna ng Brigadier General Jean S. Fajardo. Ayon report ng Patricia Mamang. Pese na yan, meto nga surpresang drug test. Karayng opisyal ng Police Regional Office 3 o PRO3 aganapan king command conference inyang June 6, 2025 king pamanimuna ng Police Brigadier General Jean Fajardo, ing Regional Director. In programa, tegunan dereng miyembro ng PRO3 Command Group, Regional Staff, rank Provincial at City Director, Chief of Police at Force Commander dereng Mobile Forces. Ing drug test, partida ng kampanya ng PNP laban king iligal na droga at bangsi graduan na reng opisyal, lasangkot king pamangamit ning babawala panulo. Pepasyag ng Police Brigadier General Fajardo, reng direktiba ning bayong Chief PNP, Police General Nicolas Torre III ang makatutok king mabilis sa serbisyo, pamakisan metong king hane at pamagpasiknang king modernisasyon. Inutos mo naman ning pamagpatupad ning visibility point, checkpoint at choke point. Makanyan mo rin ing pamanyamasan ning radio communication systems ating regular inspection kareng gamit. Inumpisan niya pamagpatupad ning 8-hour duty policy kareng atlong shift, 6 a.m. to 2 p.m., 2 p.m. to 10 p.m. at 10 p.m. to 6 a.m. Dikdik ng Fajardo, kailangang maging ehemplo lang ng disiplina ring leader ng pulisya. Inamuyot na lang naman ring commander na siguraduan ing pamagpatupad kareng polisiya kareng hanggang level ng organisasyon. Ako po, Patricia Mamangon para kay News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.